Okay, so next example 2. Okay, so kita tengok example 2 apa beza dan kelainan dengan example 1 tadi. Okay, example 2 dia kata a buffer solution is prepared by mixing 400 ml of NH4Cl solution and 600 ml of 0.1 molar NH3. So maksudnya dekat sini dia bagi kita volume, concentration untuk salt, dia bagi volume, concentration untuk weak base. Okay, so dua benda yang berbeza lah. Before this, kalau soalan yang example 1, kalau kamu baca balik example 1, dia bagi volume of buffer solution tu terus. Sekarang dia bagi volume asing-asing. Ini tambah ini. 400 ml of NH4Cl tambah dengan 600 ml of ammonia. And concentration pun dia bagi. So, this one, dia takkan simple macam tadi lah. Sebab when you add 600 ml of ammonia into 400 ml of NH4Cl, the volume will increase and become 1 liter. Okay, dia jadi 1000 ml lah. So, bila volume dia meningkat, what happen to this concentration? Adakah concentration ammonia still remain 0.1? Dan kalau dia punya volume berubah daripada 600 ml jadi 1000 ml. Obviously, dia punya concentration dia akan berkurang lah. So, nilai dia akan jadi lain daripada ni. And the same goes to NH4Cl. Okay, so the concentration of NH4Cl, this 1.5 molar is not valid. Sebab apa tak valid? Sebab bila kamu tambah 400 to 600 ml, then dia jadi 1000 ml, volume dia berubah. So, concentration dia akan berubah. So, ini memberi hint dekat kamu yang kamu kena cari dulu concentration of NH4Cl bila dia dah jadi buffer solution. And concentration of NH3 bila dia dah jadi buffer solution lah. Bila kita mix dua benda ni. Itu maksud saya. Okay. And then barulah kita boleh masuk dalam formula pH untuk dapatkan pH lah. Okay. Tapi ini buffer solution. So kita akan guna Henderson-Hasselbalch equation. But bear in mind. Ini adalah weak base. Okay. Dia tak cakap dekat kamu. Tapi kamu kena alert lah. Ini adalah weak base. Ammonia is weak base. Ini adalah salt dia lah. Okay, tak ada masalah. So, kalau base, kamu dapat cari pH terus kah? Concentration kamu masuk-masuk je terus cari pH? Taklah. Okay, so sebenarnya for this question, sebelum dapatkan pH, kamu kena cari pOH dulu. Okay, so kita tulis formula Henderson-Hasselbalch untuk pOH kan ada kan? So, pOH equal to pKb lah. This one sebab base. Plus with log concentration salt over concentration base. Okay, so kita kena dapatkan pOH dulu. Once dah dapat pOH, kan ada relationship antara pH dan pOH. Ingat lagi, pH plus pOH equal to 14. So, kita akan guna that relationship to find pH. Okay, baru boleh cari pH. So, panjang sikit lah jalan kerja kita sini. Tambah pula, kita kena cari concentration salt dan concentration base yang baru. Sebab ini untuk buffer solution yang 1000 ml. So, kita kena cari concentration salt yang barulah. Okay, so before that, kita cari dulu concentration of salt, which is NH4Cl yang baru. So, ini adalah salt. Equal to concentration. So, ini kita boleh pakai formula dilution lah. Sebab apa dilution? Sebab kita campurkan dua benda kan. So, M1V1 equal to M2V2. Okay. So, kalau kamu nak cari molarity yang baru, so maksudnya M1V1 over V2. Okay. So, molarity NH4Cl yang asal adalah 1.50 molar times with volume of volume of NH4Cl yang asal adalah 400 ml. Okay, kamu boleh guna ml dua-dua pun boleh. Ataupun nak tukar liter dua-dua pun boleh. Sebab unit dia akan cancel out sebab satu atas satu bawah kan. Okay, so kalau nak guna ml, sini 400 ml. Bawah pun mesti ml. So, volume yang baru sekarang adalah 600 plus 400 ml. Okay, 1000 ml lah. Okay, so saya saja buat macam ni so that kamu tahu kita mixkan dua benda ni. Okay, and then press your calculator. Saya dapat 0.60 molar. Okay, so itu adalah concentration of NH4Cl yang baru.
Okay, and then next we need to do the same thing untuk NH3. Concentration of ammonia equal to concentration asal dia adalah 0.10 molar times with 600 ml. Okay, so divide sama juga 600 plus 400 ml. Okay, so concentration of ammonia, tekan calculator. Okay, so saya dapat 0.06 molar. Okay, so ini concentration salt dan juga weak base yang kita akan masukkan dalam equation ni. So, POH equal to negative log KB. KB kita adalah nilai dekat bawah ni. Dia dah bagi. Okay, sama je lah soalan yang sama kan. Okay, so ini adalah nilai KB 1.8 exponent negative 5 molar. Plus with log concentration salt kita adalah 0.60 molar over with concentration of base 0.06 molar. So, POH equal to, okay, so saya dapat POH equal to 5.74. Okay, itu POH. Soalan minta pH kan. Okay, so kita kena jawab ni lah, nak try masukkan dekat mana. Okay, so if I want to try to squeeze in here pun boleh juga. So pH, okay, plus POH equal to 14. Ini awal-awal kita belajar. So we want to find pH. So that means 14 minus 5.74. And then you should get 8.26. Okay, so pH of this buffer solution sebenarnya adalah 8.26. Okay, so kiranya betul lah, this is basic buffer solution sebab base kan, so pH dia more than 7. Okay, so itu baru calculate pH of buffer solution before kita tambah strong acid and strong base kan. Okay, so next kita continue untuk soalan yang sama. Calculate pH of buffer solution after addition of strong base. NaOH ni strong base. Okay. So addition of strong base ni pun dia tak bagi kita concentration. Dia bagi concentration sahaja. Dia tak bagi kita volume. Okay, sama juga dia tulis ni, assume volume of solution does not change when HCl and NaOH is added. So maksudnya volume of NaOH ni diabaikan lah. Okay, so dia ambil concentration je. So dalam case ni saya akan pakai concentration table lah, because saya tak ada cara lain untuk cari mole. Okay, sebenarnya kalau untuk buffer solution, dia lebih tepat kalau kamu guna mole punya table. So, maksudnya sini mole initial, mole change, mole final macam tu. Okay, tapi since kita tak ada data, bergantung pada soalan, tak ada data about volume this one. So, kita tak boleh nak cari mole. Okay, so kita akan pakai concentration table je. Okay, and then nak jawab soalan macam ni, kamu kena tahulah NaOH yang masuk ni nak react dengan apa. Okay, so kalau kamu nak refresh, macam nak faham lah instead of hafal pening kan. Okay, so kita tulis balik. Ini adalah buffer solution between ammonia. Okay, so ammonia adalah weak base. Okay, react dengan water. So, this ammonia will dissociate in water and then dia akan hasilkan NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. Okay, so again, this one tahu mana? Ini base accept H plus. So, that's why this one become NH4 plus. Okay, and H2O akan jadi acid lah in this case. So, dia akan donate H plus. So, dia akan jadi OH minus. Alright, so that is our dissociation of weak base, and then we need to write dissociation of salt pula. So kita adalah NH4Cl. So completely dissociate to form NH4 plus aqueous and Cl minus aqueous. Okay, so kenapa kena tulis? Bukan soalan minta pun. Ya, soalan tak minta, tapi kan kita nak buat equation atas ni, kita kena tahulah base yang masuk tu nak react dengan apa. So, base akan react dengan acid. So, try to find acid dalam ni. Okay, takkanlah OH minus nak react dengan OH minus. Tak. OH minus dengan Cl minus. Tak. Okay, so the only option adalah OH minus will react with NH4 plus. Sebab NH3 adalah weak base. NH4 plus adalah conjugate acid.
So NH4 plus we react with OH minus added. So kita pun dah ada idea tu, barulah kita boleh buat equation. Okay, so equation kita over here is NH4 plus equals reacted with OH minus aqueous. Okay, and then arrow satu je, buffer action satu arrow sahaja. Okay, and then ini adalah conjugate acid kan. Okay, so conjugate acid. So acid lah. So kiranya apa yang acid ni akan buat? Acid ni akan donate H plus. So NH4 plus will become NH3 aqueous. And then OH minus adalah base. Okay, so base akan buat apa? Accept H plus. Okay, so bila dia accept H plus, that means dia akan jadi H2O. Okay, H2O liquid, so kita dash siap-siap. Alright, so this one ubah change. Okay, alright, so concentration initial untuk NH4 plus. Nak cari mana? Okay, so NH4 plus sebenarnya datang dari, mainly come from salt. Okay, so maksudnya, okay, so sini saya tulis lah, mainly come from salt. Okay, so maksudnya sini kita akan guna data salt. Okay, so data salt kita adalah 1.5 molar ni, tapi nak pakai yang ni ke? Tak boleh lah, sebab ini before dia mix jadi buffer solution kan, kita kena pakai concentration yang baru tadi. NH4Cl, concentration initial dia adalah 0.60. So we will use that value here. So 0.60 molar. Okay, concentration OH minus simple dekat sini. So 0.15. And then concentration of ammonia sama juga, kita akan guna yang kita dah kira. So which is this value here, 0.06 molar. Okay, so kita dah ada dah semua value initial and then change. Okay, change macam saya cakap tadi, between these two reactant akan ada salah satu yang completely consume, and salah satu yang completely consume tu adalah OH minus lah, sebab itu function buffer. Base added is consumed by conjugate acid. So over here minus 0.15 minus 0.15 over here plus 0.15. Okay, so bila tolak yang ini jadi 0.45, ini 0 habis terus, ini jadi 0.21. Okay, so concentration final for NH4 plus dah ada, concentration final for NH3 dah ada. So tujuan kita tadi nak cari pH of buffer solution. So sama juga for this one, ini adalah basic buffer solution. So kita tak boleh cari pH straight away, we have to find POH first. Okay, so kita guna formula POH equal to negative log KB plus log concentration salt over log concentration base. Okay, so as you can see, saya tulis equation ni over and over. Ya, memang betul. Bagus untuk kamu tulis equation banyak kali bila kamu buat exercise so that kamu ingat. Okay, itu one of the way untuk hafal lah. Tak adalah kita duduk dan hafal, yang kita jalan sekejap lagi kita lupa. Bila kita tulis, kita akan mudah ingat. Okay, and another thing, in exam, dia akan ada dua possibility markah, sama ada formula or substitution. Kadang-kadang biasalah kita ni human kan, kita tersalah substitute nilai. So rugilah sebab kita tersalah substitute nilai, formula kita tak tulis. So nilai salah substitute, tak dapat markah, formula tak tulis, so tak dapat markah. So rugilah satu markah situ. So please make sure you write formula. Let's say kita tersalah substitute, we can still get 1 mark for formula. Okay, so continue to this one. POH equals to negative log KB. So substitute the value of KB 1.8 as negative 5 plus with log concentration salt. Okay, salt again, this one ingat NH4 plus mainly come from salt. So this one kita assume as salt. So 0.45 over with concentration of 0.21, iaitu concentration of base, weak base. Okay, and then tekan calculator.
Okay, so saya dapat 5.08. Okay, POH equal to 5.08, but we want to find pH. So pH plus POH equal to 14. So pH equal to 14 minus 5.08, then your pH should be 8.92. Okay, so kalau kita compare pH after addition of strong base, so kita expect pH tu untuk meningkat, tapi mungkin tak banyak, sikit je. So pH kita yang asal 8.26. Okay, and then pH selepas kita tambah strong base tu meningkat lah juga, tapi jadi 8.92. Dia masih dalam 88 macam tu. So maksudnya dia masih dekat lah, sebab yang berubah tu adalah perpuluhan sahaja. Okay, so again, this shows that ability of buffer solution adalah untuk maintain its pH walaupun small amount of strong base is added. Okay, so untuk soalan seterusnya, pH of buffer solution after addition of 0.15 molar NaOH. Okay, so saya salah copy soalan. So ini sebenarnya bukan this one, so please cross out. So soalan dia sebenarnya adalah 0.011 molar HCl. So sekarang after addition of strong acid. Okay, so siapa yang nak test dia punya ability, dia faham ke tak? So you may try to pause this video and then cuba untuk jawab. Okay, and after that play balik to check your answer. Okay, so kita sambung. Kita buat buffer action punya equation dulu. So this acid added reacted dengan apa? Okay, so kita back to this equation here lah. Okay, so acid logically akan react dengan base. So where is the base dalam reaction ni? Base dia adalah di sini, NH3. Okay, jangan reactkan dengan OH minus. Okay, sebab OH minus ni ada tapi very little. Okay, so tak memberi impact pun. Okay, so this HCl added will react with NH3. Okay, so kita pun buatlah equation buffer action kita. Alright, so buffer action kita tadi, kita kata NH3 yang akan react with HCl or H plus added. So kita akan produce, okay, so NH3 is a base. Base akan buat apa? Accept H plus. So bila accept H plus, so maksudnya dekat sini NH3 will become NH4 plus aqueous. Okay, so ini pun sama, tolong ubah ini change. Alright. Okay, so concentration initial for NH3, again, this one please don't use yang daripada soalan. You need to use the one that you calculated. Okay, so this one is 0.06 molar. H plus added ikut yang saya bagi, 0.011 molar. NH4 plus, okay, NH4 plus sebenarnya before the reaction happen pun dah memang ada NH4 plus, tapi this NH4 plus mainly come from salt. Okay, mainly come from salt before reaction tu lah. Okay, so mainly come from salt, that's mean we have to use concentration of salt lah. So 0.60 molar. Alright. So change again, this one, this is reaction yang complete. So kita assume acid added tu semua reacted with base. So kita akan minus 0.011, ini minus 0.011 juga, ini plus 0.011 sebab ini produk dia terhasil. So when you minus, you should get 0.049, ini 0, ini 0.611. Okay, so concentration final of ammonia and ammonium ion kita dah ada. Okay, so once kita dah ada this concentration, barulah kita boleh cari pH of buffer solution. Okay, tapi sama juga macam tadi, this is basic buffer solution. So we need to find POH first. Okay, so jangan buat careless mistake lah. So POH equals to negative log Kb plus with log concentration salt dulu, and then divided with concentration of base. So POH, Kb is still the same, which is 1.8 exponent negative 5, plus with log concentration salt. Concentration salt kita inilah. Okay, so this one 0.8
611 divide with concentration base 0.049. So, bila tekan kalkulator, kamu sepatutnya dapat POH kamu 5.84. Tapi soalan bukan nak POH, soalan nak pH. So, pH plus POH equal to 14. So, your POH should equal to 14 minus 5.84, sorry. And you should get 8.16. So, sorry, ini pH So, your pH should equal to 14 minus 5.84. So, pH last kali equal to 8.16. So, kiranya after addition of strong acid, kita expect pH ni akan berkurang lah. So, kiranya pH 8.26 ni akan berkurang. Tapi dia tak berkurang banyak, dia berkurang sikit je. Jadi, 8.16. Okay, so settle untuk example 2.